Nama nunji yentunguka ya nyaushozi. Right Honorable Speaker, Deputy Speaker of Parliament, Uganda, Twakushemererwa, and all delegates, Nanabantabija Tubachira. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu. Nenda musime Ruhanga munonga ico kwanza cha byona ako kecho mwayetengire Ruhanga yakikiriza umuntu mukuru wa tutayirera izoba bamwita Thomas Tayebwa ni member wa parliament, deputy speaker w'ishengero rya Uganda yona. President Algeresanga aza mu kirere akijaha International Women's Day. Speaker Anita Mong kamwita ija kiruhura rushere. Prime Minister Jirekanyeriye hashikandi mbwenanye hatikanze kuronga deputy speaker. Nagamba nawe yangira ati mukuru wanje ndaza kubyegambera nyoyeti mukuru wanje ndaza kuhagira. Right Honorable Speaker, eji ni Sanga Barata urugaha kuzaha gate ya National Park ni kilometers 2 na 800 meters, 2.82 kilometers and 800 meters. So baturini na park inyamishwa za National Park nizibateganisi, nizibonera, nizishisha ebihingwa byabo, zireta ingoha zita matungo gabo, zitanangwa n'abantu. Right Honorable Speaker, kwa kubano bijuka ubuna leta issue ya compensation okukita on the floor of parliament kan ni wabere no chairinga abantu bona bere ni ndwanirira konka no barebe bikirize kukita ahagwe byabo bikusisikara akasenta kubaha kacire kake kugerageranisa nebikuba bisisikira mbwene ni kikuru omutwaza garika ku budgetinga compensation money nango mu budget omhagire munyinjiho konka hatobwa extra. Honorable Speaker, sente za compensation za National Park zeyongereho omuntu areke kusikarwa omusiri gwa miliyoni 2 bakije bakakwemtwara 2 noba wafaka biri nkamakara. Icya kabiri kintu cyamizi bakigamba nashemerwa. Icya kashatu icyenkurikizi sesefly infestation nkaba haza nabo umurundo when the Right Honorable Speaker visited yatayire mukagugu ya kireta na kireta ha floor ya parliament. Government ya responding abatweka abantu batamu ebitimba bakora research bashangeri enkurikizi namazima akakokwa konikita matungo g'abantu babona na productivity shuma ezukukamwa amateka bora ezenyama zibura kugomoka so kababona bonisi
mukonkejo na ninchikugambira kandi hati baba barashuka mukama wa aroho kutakwange kishuba. Right Honorable Speaker, abantu aba n'abahingi ibyadaragara deba bogoyi engineer go mugomboreje kandi erga mutugwa kabungwa ne bari sente zirya haruguraha ne bahinga irebe bikurugamo ne bahinga nebijuma emiyembe je okurebe jagero akiriza girete twino muhingi aha orukuhinga ebijuma tukubihinga cyonka agaraka akora value addition aihamuna wines even in product ya Rwabarata omwami ogwo mwami George Rumari Kashoche Emera kan chairperson w'umuruka ogwo ni mini industrialist nahinga ebijuma enanasi emiyembe nebindi byona agaraka binyuka abikora mu wine ajino mukaye aho mbwe nawe n'abarabatyo tukayenzire ngo tubarondere support abo kuba nabatuyamba ebintu bereka kusisikara. Right Honorable Speaker, kuruga kubanoza Isingiro district wagumiza mu ijingu ko kateka arabaho abo kuba hariho umugera gwa Riveries abantu aba batura barokwetenga ngo kwakubaho orutindo watinda aha ukaza Isingiro so from Tanzania ebintu byona bikagumana beretwaha ninjira wachur orutindo rwaha. It would make life extremely easy no linking akatare ka Tanzania negombora Isingiro na Kiruhura na even na Rwanda. Right Honorable Speaker nka handike baraha na handikira permanent secretary ndikumushaba orutindo rwa Kagogo kuba kweta bagamba Kagogo kunuya no baba n'ikintu kikuba kwataho munonga. So Right Honorable Speaker nani tukushaba utongere wiraka batutindra tuba twaterera economy ne yongera ate motoka zona nzimana zirabaha zitine kwarabambara kwetorora nahantu hihi munonga icya tureta no kombeka ekanisa. Right Honorable Speaker, abakristo barya nubo ba organizers abo bokure aba Pentecostals nubo bari hano abasilamu barya habona icyo ndiyo nyabushuzi nukwe gukora Kiruhura district inyenda mwecho muchutumizemo so na kigamba ni nsima enkwata nseriya hagati y'abantu bakunuya bono barebe bizubu enguto amizi enkurikisi orutindo ebyedini tobanyumiza rero kwe kuba sande buri omagiro bugabe bwo kuza kushaba hakwe orwa katano abasiramu bagenda basha tikinesho okuri joniyo Uganda yitwe. So Right Honorable Speaker, twija kombeka kushakare jikanisa kandi imanyanguri yono irukanga kandi berwangambire kandi yantuma engwe bibyo kuguzente nebitoke mutagira ki mutabimutambuwe iki ya leta naza kukibaha imwende muzimuhe konga we iki ya leta yagirata yakireta kanon hariho buru kureba ngo izuba ryabonera wese hariho buru kureba ngo ryagirata Nama Nungi yentunguka ya Nyabushozi. It is time